Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Executive Committee jong dorbar snong umyam harangkat ki pai nong shong snong jongani ka snong kilapan pau ka jing sngo persya halor ka jing pen khamti biang jong ka himam liem ya ka kam rong ba snong hau ba tingkel bu phang kilapan pau ya ka jing sngo persya halor ka jing keno ba yau ba tingkel la shutung rang ba snong hi da ka himam liem klem ka jing jiet jong pai ba bat kila keno ru bau ba tingkel ula jiet hi ya ki brio ban long ki khot jong ka Executive Committee klem da jiet da ki pai ba u Secretary kisnong umyam uba S Marwen bat kuntup ru yau assistant rong ba snong uba ai yau pniau lembat ki khot ba kuntup yau ba Charles nong klau bat uba W nong rum kum uriu pai ba kila ong ba kane ka jingle jong u acting CM ban shu ai bor biang ban beteng ya ka kam rong ba snong yau ba tingkel bu phang klem da tip ki pai ba nong shong snong kalong ka babakla na markat kum gariti ga dustur ban penkup bor ban long uno rong ba snong tei ban jiet da ki pai ba nong shong snong masong pa ka jing sung ngo ka jing si hak be de bat kene kam snong miam ya ka jing le don bor ka jong sim aba na desu konsel la hukum yu ban khot ka dor ba ma ka order ka lami kan dai tarik dong nai ba shi ba khada mut pelong na dor ba po nai Desember nus na balik rei usim la pen khain ya ta hukum jong desu konsel ha ka ba la pen slam ru khot yu ya ta dor ba ha la ka ko pilang su kel bo pham te hari ke bangong i ba kami man ko order nusim ba ong manang ha ka press ko ni i ha ka santarik bong ai bor biang ni ka hima malim yo tingkel kumurang masnong umyam ba kanya ni ka masnong po umyam de ka ai jing e kalong ka ba waida to kalong ba na mar ka sarkar tu bodong sarkar kim sha banyarum bun mriu nakadaw ng COVID-19 tere banyi pej bangi sakhi ng ba kilat pakai kubor bat ki media ni iba ka sning taun dorbar ka balong kowe ni snong ba he ka basan ru snong kila banyarum ban jet ni kinong kam ki charman ni kirang ba snong bat kum ta ter ban i hom saung kharai ru kirang sidap jet bat ka district administration ni ka ai bor ka ai jingbet bangin pelong yakini ki jingilang di ba po snong nomor ba ka dorbar snong ni dantang para snong abang ime khle ba ki brio no ba aba ki we ki function ki we festival kila ban long aba ya khle lang ki brio no ba tetang po snong kam dari ni e ro am ter district administration ba kam ka sha ki ai be jingbet dan rei kani bor khoi ke tang na daw ka jong ka jing pengkelan kam tip ke kedor program silinder ka bang nimla mat su thu su kami nong song snong jong ni snong nyam ha ka bang kelan juga ini nama ngi kum ki brio ni kwa ngi kum ka executive committee kum ka dor bas snong nyam nilayat da kalenti nilayat na us imrai nilayat ni pois us imliam ha bos imliam umlai e la pois des council bat hawa ka kam ta ka des council kumno unif im hawa ka des council ka hukum ni ubun le da kumoi rei le ka pong pan te kani kalong kajing kerpat kami kerpat matai di sekolah seluruh ni sanya ni dong ni sanya keli sanya scam house em baru yang ilika hak baut penbaik no ini kam baut unsim yaki unsim yaka action persya ayus em ni romas nong jangan dikas nong umiam hak ba kila penkain yaka hukum juga di sekolah seluruh ka balong ka kli itu jong ka kompenya yaka isnong kam snong kam tau bani hange hakani ka jingjang taunus em ru la pen khain pun ki boro khoi bolong persya ai berti dus to jongi ka jai benriu jongi khasi penar hoi wa di kom tang ni bu yang seksi ka jingger pan sung sel maka som ha man pen baik no ham kloi kene kam jongi ha ka bade ni kam snong yam ban na kali yang jongi nim priang ki khot ki balajiet daun ni rong ma snong bala sujiet hi thum hi ngam u ki brio ka som hayin ru la thum kum kita ki khot ki bang ngintip meno thong bat ule meno ru te kani kalong bang laman penyang bang ila keren dus konsil menen hang yang ia milaka ru om bakani kalong persya ya ka ai abang i bang sngo ya ka ba une orang ba snong usujiet ya kita nung kit kam u haying jongno om ha ka dorbar jongi pai ba te nga sngo ban ong ba kita pun sosi boleh ba khot da ka dorbar ka ayu ba khot da ka dorbar te ngi kum kin snong ada mo hakane ka hapo ka hakador bar mati pai ba ada mo ki pai ba ki mon biang yo ngin hetrela om tang monga ki bobun kin hetrela nre khoda hakmat pai ba kai bale bisule kum tu jar hing jongno ban khot ban bu ite nong git kam kum urang ba snong ubadani ki ubad susu uba trekam mo ingin kalong ina jing pahbit kai nga habang kendu ki kato kan ni ngakeli ki ba kalong kumtase yang em kalong ka ngilong ketangkum di ad hoc ka kam judan kum kata ka ad hoc
ban ong ban shubu ad hoc mo ada ni kum ki bai ba ni biya ek banjit kalau ka ba smusi kalau ting terekam ka ba ko kumne te ngai kuntu ya kitu ginong syajit ru ba hakana ka dur bagi pedang bagi ni terekam kan klam ka jing jit jong pai ba te ngatharai om ndeshu gibru ki badang be jadi gibru ki lanang la start hi te kide ban perkhat kan nam ta kasnong ka thau nam ta babun balang tengah tang gini gintin hi ngam doni ngaketu kitu ki ba syajit ru baginda perkhat bahagai nang nis khamat om bagin syua le lamui ram tham te kum di yang ni rumah snong hiru bondaya da kalti ke basai kum ha ga dolbar mu da khot da dolbar belum bala da poi ba dang mon biang sesin ngaban ye ne bala poi ba mon biang ai uni kum mau kum tau nong urang ba snong ban tre ka kam mo hin num sungai hi kata ndai ha ga basai ka ba yu ka ndai ha ga bari mo mun su ong no jit hing jonor te kata ka ba ni kum nong su snong le ki rirong ba ngim la e wan priang la ai ga jing jor persya ga ne ga da lami ka pat bor mau kuat ka absan trek ni bana ga ni tong ni ya ka ba la jet ik ni ginong kit kam bat mai jang ga ba snong umyam klam ga jing lom la ne ga jing khat ga ba ni belong ki kuat la da ta kum ban jing ujol kum ga da jing ujol ni lali ai ni ga sithi ba iam berang ni iam ilaka long ba sapet ya kai berang kam na kum tang ni ga kam song ni hane ba kam tam ru insa khat ba insa pan ni jing pensai ni iam ga himam liam ala ni ga ha thì chúng ta ya thì bor discussion ba kan le berang kam ba nang ba ikam senang ko ka terus nang umyong nang biar ti Pau ka disolongo bang i ya ka kot kubor bo bala pemi ya ka abson trik banai bani kong ajar Al-Quran bala ai bor nyam usim kan mamlem yu ba tikel kumrong ba srong ban petun kam senong pingkat bat ki Al-Quran mut ki kot ekstir bat mai juga senong nyam tekane kalong ka bang bu kebu ka jing lengo yangi ki ekstir komiti pingkat pai ba nang senong ba kumno uni urang senang ni ubak tikel buphang ule rekam bagi perkhat sani ha ubak hindep nilak ba kani ka jingle jong la sikot ye kam jingalang tar hayeng jong na tu nya bat ulak lumi jingalang tangi kat tu kan ki breu ki ba mau ya hab jumut lane suya dai bat haba lawan kata rabot tu khat jingalang ula penlong bat ula jetang paramati klam daran paiba sakhi bat kumta ni paiba ran senang dak ka jinango juru ni eksekutif komiti ba kumno uni breu ule ka ikan kam klam dak khat ka darba haji sha daral kwa banjet ikin kam senang thmai haji sha ade ka khat ka darba krang ba paiba unjet khrai mata ya ka kam klam le te ula pun do ya bor ka tiar dong paiba kumno ban jet kita ginang kam senang Fungsi balai hidarade bat ulali pensya syusim uli banpan ya kesanat lane berkubur yang yau gusulungu apapun usim bahima melium ru udang alat udang ai buat di berpenyak kam klam dan kanwarim nomor haji sisya kabalong kadarbar pada di banjir ikin kam senang berkemai mendai usim lane udang basnong gusulungu matahung de lomba kumna urang ba senang jed hi dalade ya kita ki nang kam senang kumjo bat usim kumno pun ku buat ki klam da sakhi ki pai ba kat ba ka district council dingsha kala permi ya hukum haka sithi ba haka naik terek bana Desember ba yo usim melem ba udi ban penlong na ya ka darbar apa unyam kause udi usim melem lalek mana kupang Barulah permi pembanda kewi ke hukum barulah ai bor biang ya umur basnong ya ubah tingkel bupang benlong umur basnong padik tagi arku armut di khot de kane kalong kai ke ba ula legon bor ba mula al pujang ni kungi eksekutif komiti bat ikerpa ku yakini gi arku armut hakaba
kat bampat itu ikipat ba nemla menteri kami nak yang ke eksekutif mesti nemla menpriang yang kena kejingle kejongki bat kejingle jong rang basnong akhirnya trei rano kam basnong